Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Rusija priprema jatu belih labudova kao odgovor na američki B-21. Ruska vojska će uskoro dobiti čitavo jato belih labudova, koji predstavljaju ozbiljnu pretnju za Sjedinjene države. Ovog meseca američko ratno vazduhoplovstvo je zvanično predstavilo svoj budući strateški bombarder dugog dometa B-21. Prema njegovim rečima, Rusija odgovara povećanjem proizvodnje aviona Tu-160, Beli labud. Pre izvesnog vremena s proizvodne trake je sišao prvi Tu-160M iz nove serije bombardera, a na putu su još dve letelice koje će također uskoro biti spremne za upotrebu. Sa druge strane, Rusija planira da pusti nekoliko desetina potpuno novih belih labudova. Tu-160 se smatra važnim elementom ruske nuklearne trijade. Avion je nosilac strateškog naoružanja. Šta više, nastavlja da bude najveći i najteži avion na svetu, koji može da nosi krstareće rakete sa nuklearnim vrhom. Za razliku od američkih strateškog bombardera B-1, koji deluje kao klasična letelica ovog tipa, jednostavno leti do svojih ciljeva i na njih baca municiju, Tu-160 može da funkcioniše kao platforma za daljinsku borbu. On je u stanju da udari na neprijatelja sa velike udaljenosti, a zatim veoma velikom brzinom da se vrati na prvobitne položaje. Također je važno napomenuti da je Tu-160 jedini bombarder sovjetskog dizajna koji nema odbrambeno oružje. Tako ga u patrolnim misijama obično prati borbeni avion kao što je MiG-31.